Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Pametne košarice gdje ćemo odmjeriti snage u kupovanju i šparanju. Pravila su jednostavna. Svatko od nas ima 35 eura za kupovinu i mora kupiti sve s popisa. Ako nam ostane viška, možemo si kupiti nešto i za svoj gušt. A sad, polaganje računa. Zajedno vadimo namirnice i zbrajamo. Spremna? 3, 4, sad! Pileća prsa bez kože. Opa, i ti si lovio akciju. Trajno mlijeko. A to si kupila po zamrznutoj cijeni. Pohvalno. Mrkva. Banane. Tjestenina. Riža. A, uzeo si prvu koju si vidio, priznaj. Jesam li unutar budžeta? Jesam. Maslinovo ulje. Joj, to je jako dobro maslinovo ulje. Papirnati ručnici. Kava. Bome si veliko pakiranje upitno. Čokolada. Svako ima svoje slabosti. Vino. O, danas je uparivanje vina s večerom. A što si je dobila za ostatak? Još jednu čokoladu. A ti sigurno si neku bušilicu našao. A ne, nešto brendirano ovaj put. Mislim da možemo zaključiti da smo oboje pobjedili. Imamo sve s popisa, unutar budžeta smo, a ostalo nam je čak i nešto viška. Slažem se, dok god je frižider pun i budžet pod kontrolom, svi pobjeđujemo. I koji je onda dućan bolji? Ja i dalje volim Lidl, jer imam kombinaciju vlastitih brendova i brendova koje znam. Ja sam toliko u Eurospinu da znam sve njihove brendove, ali da, vidim tvoju poantu. Međutim, znaš da su u Eurospinu proizvodi od proizvođača koje već poznaješ, samo treba znati čitati deklaracije? Sad još i to. Dakle, ja ću nastaviti ići u Lidl, a ti u Eurospin. A za ostatak, možemo ići negdje na kavu. Aj.